dah Prangsi news fast sangkelang dunwer selang do kar berat dan panilihin ben kardom pipazir do kardom nilimen sarbinong timung nili langchithing news fast ferangke non nili ke do la ke dak nitum lakhang koi rahini saropathar constituency ke parlo langchithing mate saphapani aha warlong sineli dolo mate hidilong jo peneng bang ke dak nitum langchithing mate saphapani aha warlong stame hedi sok katiki tum aninga rong pik pikan pipoloma pate sokathe sitame me pik pikan lapen pu nelinung anat camera person ma paklai phane lichuning rilo lapu bangke ho lapu bangke morona tame pik bom lo sok morona pik bom lo lapen lapu sokathe tame me pik yo neling paklang pon po jo sokathe tame me pik pikan camera person ma paklai phan chuning rilo jo sokathe me pik peneng thuke lasi peneng bangke langchithing arat tumta aninga rong pik asonsi theklong lo mate ning rong pik besi neli biotari ponong lo lasi neli sok kerot atuma mohor stame neling paklang pon po tangte sok kerot amhor le na tum lang ponik tha dei dipi abi pena chok ni ana chelon nang dele yo lai ni da chelon ong lo yo Inte ni dipi ma Kalang ma api pudang la api wah kacil lo aku pihe manta mun ki dibo kaliber ko pihe kalang oh kalang ko kali ni kita sit nak mau